Karbi Longri Abirta lama puthak ASDC, KSA, KNCA atum mokoiluma rongalong kachisong pon. Dokmoka Police Station kapar lopon sirsi bajie long hemkonglong ahiring tangrak pen kapatong ajok banghinia pran kedam. Nili Press Club atumpen samilang swalang sun kapang tirpon. KSYC Hauraghat Regional Council hinpen patir piponsi kechengsi KSYC Football Cup ang dungkiti kapatupon. Karbi Longri Abirta ke langra pedara do ana phan kardom pajireglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non birtang ton penar juponik sene. Assam Chief Minister lapenke Meghalaya Chief Minister tumang bong give and take policy along nijang Karbi along le siar khatkhasla mukhro mulaber khanduli block 1 lapenke block 2 along le Meghalaya state ar lokedam jiangring ke dokogajot chiti ni phaing ko clear ni ASDC KSA KNCA atum chelangsi mokoiluma rongalong kachesonga sai ke dengpon labangso kachesonga sai ke dengpon along abarim KACCEM Jotson Be Daniel Teron Sarsing Ingleng KSA lapenke KNCA klembang phubang phiatum chetong dunsi mayardi pidun Jerikendeng Penrensing Teron News Report Karbi Longri Abirta হস্তান্তর করা আমি না মানু অসমৰ মাটি মেঘালয়ক হস্তান্তৰ কৰা 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 আমি না মানু ডিফেন্সেক আমি না মানু ডিফেন্সেক আমি না মানু ডিফেন্সেক নিতুম কইছে ডিফেন্সেক nitung kaise dirente vidrore ting nitung kache songing tonte kache songing tunging tonte hempre longleti hempre longleti kurang thu katu go be phanda dame jume ahir pen se patir pi ponsi nilitum song la pen ke khei dhoromalam chipu pe pin pen mukoilum hawar isi non Assam Sarkar pen Meghalaya Sarkar tumka ke claim pon bom give and take pualam thepen Karbi Long le Meghalaya phan ki PG pualang tumka boriye puthak isi ka chikroi dunde la pen ke ka khamkhe mai isi padopon la sinri tumalam the bange la henlo je 1951 aningkan 13 Aprilar ni kithik tang adui ahoi atengsi Karbi Long le adui ahoi ke duthip nang po Meghalaya pen Karbi Long ni tum thang dadak long le adui ahoi la me ka charbu ave dak mane boundary disputed area la son kali adui ahoi ha war long ka chingthur kawe la haya problems bang sidochot la si sarkar tu manda isi appeal lo je adui ahoi long ke do arar atuma phan ka chingthur amu ka chingthur sai bang la ansu se ke claim pidam ji phansi alangli tum phani tum hin pensioning rilo la pen ke thom ni tum ki puthukang tung mangela helo je Meghalaya pen Assam Sarkar Himonto Biswa Sharma pen Konrad Sangma non ka chingki bom la bangso give and take pu alam thepen Karbi Long le Meghalaya phan ki PG pu alang tum ka bor iji to bidilang no haloso a resolution bang withdraw that de tikke nilitum ke kache songe ing ton telo muthe la ke klarda kalam thelo chimuni sita Karbi Long along leke aka preka state la pen ke aka preka district phan ki pike nilitum ke chedon delo la bangso along le adui a hoy kache rai komji phan EV kachi pinaye kenang so do puslote EV da chipi pola bang klarda kalam lo Chiti ni phaing ko clear ni Dokmoka Police Station kaparlo Horitaro rong amekar Dilipson rong pharla pena chor sang pinisa rong pipia tum penan sobahini adab morning walk ke dam bomahut dipu pen ke bang bom hem konglong registration number AS01 EV9414 abang kapatonga hirkang tangra kajok adimalong amat Dilipson rong phar prandam juila lapen ke achor sang pinisa rong pipia che thedo lang pumathasi hospital longan ponlo Sita me aphia bang ke ache theve pondelo lasi latum ke kai ke mata pinanso ching hon pik sita me pinier ni kopai ke lang no pen la pusana honi ke phonang kok pen aprandam jui ke ning duglo pusi horitaro arong arara tum pen pachini pon labangso hem kong long ka tewar la pen ka che thap duna tuma phan Dokmoka Police atum tong se kot pen adimak long pale dunsi labang hini atuma phan Dokmoka Police atum chepari deng ponlo Dokmoka pen Vaisong Terang News Report Karbi Longri Abirta
Jitini phaing koira player ni Nilip Press Club atum pempatir piponsi lakhaing koira pho Nilip constituency samilang solang sun kapang thira sai ki dingpon labang solang sunalong adungarai kangram sudo anta pan ponsi pang thai ponlo lapen ki cho hormu a hom ki war ponji phan dustbin bu ponsi tar de kanglo Lahaya cyclem therapy puthot mai taing ni ponthu Similang solang sunalong KAC atum prabjin pen prek je ka sai ke deng pon pen koilamati hawar kapaching thurji aphan langsun kapache thang pon pen KAC pen revenue ke long pona sai deng ponangji anparta langsun ke langji aphan ke wanga tum anta biscuit a hom bong la pen kapre ka sona munganta dustbin along si war ponang poputa NPC mai phu Samson ti tuning ripon NPC along klembang phudo ana phanta ning isi pet pen isi thedunga sai ke deng pon theka pot NPC dun mai phu kolom sing teron pen ka chorolam thepa jerpon Nilipen Joy Sing teron news report Karbi Longri Abirta Ninkan hini ninkan ke thomandak labang solang sun opening gaten labang sik kelang ke bang atung bang bompen tuma phan tum kelang kangi sodun pe war pen ke dam ke bang phan tum bang hini babang sama korte ninkan kirum si tum plan pilong la pen kini labang solang sun along rang ke butung pen lang tum labang so langsung Jepang sur je pasal mela tum arsigik pen la tum tingbai pen la tum labang so di mana pedesi kini la tum penejok labang so langsung Jepang sur kam asai samela tum lempono la tum thang ada hawa ki hon penejok la tum hello ming kan samela tum bang setuju kolam tempat kami soroba On 24th of September 2022, we the Nilip Press Club, in short we call NPC, we organize cleanliness drive, come executive meet here at Semilangso Waterfall, in Koilamati. The purpose of why we organize the cleanliness drive, here we have seen most of the people comes and see the beautiful of the waterfall. But the people, those who come from far away, many of them they don't come in a proper manner. They used to bring the biscuits and some other drinks, and then the bottles and the plastics have been thrown away. So we have seen all this is a very dirty, and we know it is our own responsibility to clean our own area, because it says that cleanliness is next to godliness. So we all the Nilip Press Club, we discussed and we did the cleanliness drive with a successful manner. And I, on behalf of the Nilip Press Club, NPC, as a Vice President of Nilip Press Club, I thank each and every one of my colleagues for coming into one heart, and we work together. And then we hope, I hope that in a further steps we can do in the banner of NPC. So on this platform, I would like to request to the KAC department, especially the tourist department, to take some initiative here in Semilangso, because most of the people, especially from out of the Karbi Longri and many of the out of the states, people used to come and visit the Semilangso, but still we are lacking here for rest house and the tourist lodge and many other things, especially the communications. There is a big gap we have. So in this regard, I request the KAC to take the initiative as soon as early as possible to establish a fair manner here in Semilangso Waterfall. Thank you. KSYC Hawar ke had regional council hin pen obi kimeri soy jang football cup athu na tin thu ponang ji po ke mang pensi ke chengsi KSYC football cup dong muka habiram rong phat pathu klamalong paman ponsi ningkan ke thoma pharmana phan bangso KSYC football cup ang dungkiti ka pathu pon labangso ang dungkiti along obi chingthur FC lapen ke KSYC FC atumang bongsi pathu pon lo Obe ching thuref si atom kapathu ke thek muchara jog gol ke thom thapon si angdung kiti che pahai ponlo angdung kiti kapathu ponalong aluhia man pen Assam Gaurav Award anong ega che palong dun khorsing terang PWD engineer boron tiso rat cyclem bang phuro bising rong hang lapen ke anupam tokbi lapen KSYC Hauraghat regional council mai phulong soda ringleng edison tokbi atom che tong dun si ingsam jin pen pachun pon dogmoka pen waisong terang news report Karbi Longri Abirta ini tuh obe kimia fancy kapan no
la so kapanong ke nilitum la anti drugs ta isilo la ove kimia tum han ko sonsi la so hormu bang kapaten ma la pen la so football pathu pen ko sonsi nilitum achit chover a contribution pen athak anapale don thegima la so nitum akemang do KSYC pen ke nilitum la dak haragat bang ke nitum first lo nitum aprang di fulong ta la sonbi nitum di fulong ta bi lage hala gop college a student tum han hala dak stame la araki ki cho so martum do nilitum hala hostel long stame nitum kaita visit dam ka visit dam long la son silong ge araki ki cho au so mar hala dak ong manak la sin nilitum kamat hapon hala dak pen se kamat hapon lo mane asap o nilitum la so khela sport na thun nitum baching thur pon lo plon de obe kimi tum asap o araki ki cho bang ing tonji mane pula so ka kemang ta do la pen athak ko sonsi alangtum kili dunima la so akemang ta do nilitum se hala dak tame penaan gop kolesa so martum athak an kaching thur pondolo nilitum se tame hala central committee long AGS do Bikram Kro alang list tame hala dak alang li ge initiative hada dak en maya banglo alang li nangchera bun pen alang li mata hala dak ko anlo ne la hoi hala so martum han hada convince sport na thu paching thur la pen hala dak nilitum mata hala so khela long involved si nilitum mase ada wang da hala dak si practice pen nilitum isia team je bonai lo KSYC team hala dak nili aprang central committee long sport secretary do bomhut kasa stadium long se tame nilitum hala dak club league lo di club league hala dak aningkan wang tabi hala so long se tame nilitum a group an chepadun lo nilitum first year pen la pen nilitum la sona hut along se tame nilitum khela jon nun pen youth tum han penang an nilitum athak rungpon han bor ilo la pen penang an tum ke pinilot nitum long regular nang pathu dun weratum kisuman tum bang ke bitelen long lo kisuman me pipine chokomara awar sai hedi penang an ke long nun lo hauraghat regional tum pusita me interested la non hauraghat regional long sports secretary bang alang li kamatha mane sport alang banganing dok pikpu nang ke joinon ban alang sport secretary long lo la alang li si la paan initiative and pen la nilitum haraghat a president secretary to men ching sai si la so bang nang bilo la pen niliphan nang than lo hala so hut nang than pen nilita alang li tumalam press pen pan chira bon lo nilitum la si nilitum nahok ta damde la pen tum avesele pen setame nilituma masi sponsor setame nahok ta ridam de pen nilituma masi la swa khela pining ke cheng pen ko nilitum abisi paching thor ponang ko se nilituma masi cheng pon lo nili aprang la dak khela opening cheng asame nili masi chewang lo nili masi opening de kang lo la so opening that pen hala so hot media theng no nili hala so tame nili lamchak chibi de kang ye nilitum epong ki bidam loplonte nilitum ningkan ke thom pardungron nilitum biponji lapen aphelo bangke ladak biji pu labangke nili pudam thip thekte labage harakhat president secretary do alang litum ben nitum chingwai ching saipo alang litum ben si ko sonma ko nasiki bisi ke mejima halabang nilitum alang litum ben chingwai po lapen ladak nilitum ningkan ke thom laso target dang do Pinie Abirta ke pon se kang ton poniglo do me thak me kardom